Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibara bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku bihumbi 3 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Emi Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka w'1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930 kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi, kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza bafite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka wa 1973 kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1944 kugeza ubu afite imyaka 79. Akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147
ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwe uza ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi mu mwaka wa 1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 1971, avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka wa 1964. Jeff Bezos wigeze kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mu mwaka wa 1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa, uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibimushyira ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakiri 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibura bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka wa 1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe
ubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930 kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza bafite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka wa 1973 kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1944 kugeza ubu afite imyaka 79. Akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 cyangwa se Gicurasi mu mwaka wa 1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigeze kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 1971. Avukira Pretoria muri Afrika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon,
yavutse tariki 12 Mutarama mwaka wa 1964. Jeff Bezos wigeze kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mwaka wa 1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakiri 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntiwibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibara bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa andi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka wa 1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930. Kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973.
avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu afite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa karindwi mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa gatandatu mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google, yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka w'1973. Kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa gatandatu mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa gatandatu mu bakire 10 ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatanu mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Laurent Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa munani mu mwaka wa 1944. Kugeza ubu afite imyaka 79, akaba aruza ku mwanya wa gatanu mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi mu mwaka wa 1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levy Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 1971, avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka wa 1964. Jeff Bezos wigize kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mu mwaka wa 1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi twibuka gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibura bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi.
ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku bihumbi 3 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa andi makuru naguha ni uko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bariho uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Emi Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka w'1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930 kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza bafite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka wa 1973 kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1944 kugeza ubu afite imyaka 79. Akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta
kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi. Niwe uza ku mwanya wa kane mu bakiri 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi mu mwaka wa 1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 1971, avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka wa 1964. Jeff Bezos wigeze kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mu mwaka wa 1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakiri 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibura bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka wa 1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates
yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930 kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu afite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka wa 1973 kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Laurent Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1944 kugeza ubu afite imyaka 79. Akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 cyangwa se Gicurasi mu mwaka wa 1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka wa 1971. Avukira Pretoria muri Afrika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka wa 1964. Jeff Bezos wigeze kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206
ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mwaka 1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntiwibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibara bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa andi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi y'abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka 1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kwegura urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955, kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930. Kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turahasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu afite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga
Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google, yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka w'1973. Kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa gatandatu mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa gatandatu mu bakiri 10 ba mbere ku isi muri uyu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatanu mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Laurent Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1944. Kugeza ubu afite imyaka 79, akaba aruza ku mwanya wa gatanu mu bakiri 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa kane mu bakiri 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi mu mwaka w'1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa kane mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka w'1971, avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka w'1964. Jeff Bezos wigeze kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi, kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mu mwaka w'1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakiri 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi twibuka gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibura bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi makuru naguha
nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bariho uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Emi Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer, uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka w'1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigeze no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation, TerraPower ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1930. Kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turasanga Sergey Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergey yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu afite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka wa 1973. Kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Lawrence Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka wa 1944. Kugeza ubu afite imyaka 79. Akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 cyangwa se Gicurasi
mu mwaka w'1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levi Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka w'1971, avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka w'1964. Jeff Bezos wigize kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mu mwaka w'1949, avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi, agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakiri 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakiri 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam Shalom. Reka dutangire gutya. Uyu munsi abantu bose batuye isi ubaza umwe ku wundi, abantu 2640 nibo ubutunzi bwabo byibura bubarirwa hejuru ya biliyoni y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri miliyoni 8 z'abantu bose batuye isi. Ubutunzi bw'aba bantu batagera no ku 3,000 ubuteranyije bungana na trillions 12 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mafaranga ni kimwe cya kabiri cy'umusaruro mbumbe cyangwa se GDP wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ndi makuru naguha nuko muri aba bantu 2640 batunze hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta munyarwanda urimo, kuko mu ntone nyinshi zikorwa z'abakire ba mbere mu Rwanda mu bari uyu munsi nta munyarwanda byibura ufite ubutunzi buri hejuru ya billion y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi tugiye gutemerana mu isi abakire 10 ba mbere ku isi, ingano y'ubutunzi bwabo, aho bakura ubutunzi ndetse n'ibihugu bagiye bakomokamo. Guhaye ikaze nanone kuri Ahyan Nation TV. Nk'ibisanzwe uri kumwe nanjye Amy Al. Ikaze mu kiganiro. Uyu munsi umuntu uza ku mwanya wa 10 mu bakire ba mbere ku isi yitwa Steve Ballmer. Steve Anton Ballmer uyu munyamerika yavutse tariki 24 Werurwe mu mwaka w'1956. Steve Ballmer yashoye imari ye muri Microsoft guhera mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2014. Steve Ballmer kandi ni nyiri ikipe ya basketball yo muri NBA yitwa Los Angeles Clippers. Steve Ballmer kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 122 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 10 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza kuri ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 9 turasanga undi mugabo w'umunyamerika nanone wigize no kuyobora urutonde mu myaka yashize, yitwa Bill Gates. Bill Gates yavutse tariki 28 Ukwakira mu mwaka wa 1955 kugeza ubu afite imyaka 68. Bill Gates yashinze ibigo byinshi bimwinjiriza akayabo uyu munsi, birimo nka Microsoft Corporation, Bill and Melinda Gates Foundation
Terra Power ndetse n'ibindi. Bill Gates kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 129 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa 9 mu bakire ba mbere 10 bakize kurusha abandi ku isi. Ku mwanya wa 8 kuri uru rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga undi munyamerika witwa Warren Buffett. Warren Edward Buffett, uyu munyamerika yavutse tariki 30 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1930. Kugeza ubu afite imyaka 93. Warren Buffett uza ku mwanya wa 8 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 133 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 8 nyine mu bakire ba mbere ku isi kugeza ubu muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 7 turahasanga Sergei Mikhailovich Brin. Uyu ni umunyamerika ariko ufite inkomoko mu gihugu cy'Uburusiya. Sergei yavutse tariki 21 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1973. Avukira Moscow mu gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu afite imyaka 50. Uyu ni uza ku mwanya wa 7 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye kakaba kabarirwa muri miliyari 133 na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi turahasanga Larry Page. Lawrence Edward Page, uyu munyamerika akaba former CEO w'ikigo cya Google. Yavutse tariki 26 Werurwe mu mwaka w'1973. Kugeza ubu afite imyaka 51, akaba aruza ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi. Larry Page kugeza ubu agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 139 na miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 6 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga Larry Ellison. Laurent Joseph Ellison, uyu munyamerika wavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 17 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1944. Kugeza ubu afite imyaka 79, akaba aruza ku mwanya wa 5 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa muri miliyari 147 ndetse na miliyoni 800 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira mu bakire 10 ba mbere ku isi, haza ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi turasanga umugabo uzwi cyane witwa Mark Zuckerberg. Uyu mugabo uyobora ikigo cya Meta kibarizwamo imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo nka Facebook, Instagram, WhatsApp ndetse n'ibindi, niwuza ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi kugeza uyu munsi. Mark Zuckerberg yavutse tariki 14 z'ukwezi kwa 5 cyangwa se Gicurasi mu mwaka w'1984. Ni umugabo ukiri muto cyane, uyu munsi afite imyaka 39. Mark Zuckerberg kugeza ubu ubutunzi bwe bubarirwa byibura muri miliyari 163 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bimushyira ku mwanya wa 4 mu bakire 10 ba mbere ku isi muri mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo wigize kuyobora urutonde mu myaka mike ishize, yitwa Elon Levy Musk. Elon Musk, CEO w'ikigo cya Tesla Motors, yavutse tariki 28 Kamena mu mwaka w'1971. Avukira Pretoria muri Afurika y'Epfo. Elon Musk kugeza ubu afite imyaka 52. Elon Musk uyu munsi byibura ubutunzi bwe bubarirwa hejuru ya miliyari 200 na miliyoni 400 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 2 mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umunyamerika witwa Jeff Bezos. Jeffrey Preston Bezos, uyu mugabo wamenyekanye cyane muri Amazon, yavutse tariki 12 Mutarama mu mwaka w'1964. Jeff Bezos wigize kuyobora urutonde rw'abakire ba mbere ku isi kugeza ubu afite imyaka 60 y'amavuko. Jeff Bezos uyu munsi agaciro k'imitungo ye kabarirwa muri miliyari 206 ndetse na miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi turasanga umugabo w'Umufaransa witwa Bernard Jean Etienne Arnault. Uyu mugabo yavutse tariki 5 Werurwe mwaka w'1949.
avukira mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu munsi afite imyaka 75. Uyu mugabo uza ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi. Agaciro k'imitungo ye ni miliyari 212 na miliyoni 700 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bimushyira ku mwanya wa mbere mu bakire 10 ba mbere ku isi. Nguru rero urutonde rw'abakire 10 ba mbere ku isi biganjemo abagabo bakomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Niba kunze iyi video ntiwibagirwe like, share ndetse na comment yuko wabibonye. Niba ari ubwa mbere warugeze hano kandi ntiwibuke gukora subscribe no gukanda ku kazogera kugira ngo ujye ubona notification uko twaproduce ibiganiro kuri Ahyan Nation TV. Njye nitwa Amy Al. Salam, shalom.